rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurwani insa kafiru ala marwan nuni nukiyamantir ala marwan wumun enage kariyan udum malaikatun take sahaba wada gannawane kalu andiri uturu sifagati be malaikatun take enage lolukol furijja muddhan den ena kurmetiga sishinda wada gannawane e malaikatunga apuluga wani wiyapori sant take egen duwa nubawas mukul kuni wefauna mula maskanaka wara nubawas kadawane ehendu malkal mautwas e insanaage bola kaluga ishinda wada gannawan ehendu gowalan e nuba furani ay Allahuge nurussuma dimaya tiba nukunna ushkab Allah nurussuma dima narakaga azaba dima subhanallah e furani wagendani konfadekum malkal maut fadein gowalum kala furani ena gahashikanduga etam minaka duam pashani adi e nunukunnam wegin gata hadala ehindu malkal maat e furan erwan jihe wada gannawani gadakam ehindu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurwani insana e wegen daane gon ihsas kurwani ene quran ihsas hadis kurwani me tem hiki holi gande kasipala hunna holi gande me mastahi ketele lawwa me damagatima ekala mastan utuvigin anna fadein ena ya warugada veenaka tadu man ihsas kurwegen daane e furan ena kasikon neruwa wagutu damaganna wagutu ehindu furan ena kasikon nerunima lahef fahennati karigeti malaikatun e furana awhara me malkal matu ga pulun jaha gannan adi efoga emihu gesa wiefo sant en babastuwa saayatuga e furana olalive ehindu udha dimaya ara wada gannawa ehindu udha bima demiduga waha malaikatun ekale furana fenumun suwal quran tikon nuba furanen heyye tikon nuba furanen heyye kaahuge furanen heyye ehindu malaikatun suwal jawabuga devnawan me meni miha ge dare veni miha maruwege enaga furana duniya mati ge ena kiyawle me huturu namakon gowa bunana me meni miha ge dare veni miha maruwege enaga furane me gendani ehendu hurtama oda hameya gendawane ehendu malaikatun e furane laane lewman e dua quran e nuba furane ehendu hurtama oda hame gos hurtama odugo dorkolo huluman amuru kurema dorkolen huluwe ehendu e furane taka eno ba furane taka odugo dorkolo bandu gendani ehendu hisabon e furana du kolleven bima ehendu rasul hadis kurwani udum wettejje miha ai hama kasorun jamalu tinohuge fagen wadajjem muddante eniha sorgo nona hotte jamalu duha ku tinohuge fagen manalta nonna jamalu tinohuge fagen wadajjem muddante ena sorgo nona udum wettejje miha ehendu ena du kollevene ehendu wa asina durtake illa non dunatan as nora agate ehendu ena as bimugater ena kavvalan ena furana raddu kura Allah subhanahu wa ta'ala hikrati man Allah insana hedde bimunne devna fati man Allah insana bima raddu kurwa hushime adi ekale Allah subhanahu wa ta'ala hama nirvana efaden insana bimun ehendu ena furana ena hashikala raddu kurevene ehendu ena khariya dingannani kumbay subhanallah zabani malaikatun annane e zabani malaikatun ena khariyan annane bingadu tifratan iramun falamun asena karim huttene rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurwani zabani malaikatunge adu fuluwane honu guguriga adu faden e de malaikatunge demudun dedo wane ekala vitala vidure faden ekala lodon nukun wane lodo wane vidala vidure faden e watiki ehendu ibnu mas'uda kurmatu kurwa rasul hadis kurwani e mas'ude kalege faanu ga haal kolaki konfaden he kawluga kalege faanu konfada ajus kame jihi wada gannawane toy e zabani malaikatun adu fulu waane honu guri adu faden adu gadavegen waane malaikata lolon nukunna ali vidhala vidure fade bistongo lota jahagan fanivi vidure fade ehendu kalege faanu ga haal kolaki konfade kon he ehne ibnu mas'ud vidhalwane kike e ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalifan vidalwa timan kalifanu ge hama buddhi fulu timan kalifanu ga wane toy ewagutu ende rasulullah hadis kurwani adehe miharu masude kalifanu ti buddhi fulu wafaden ade war ma rangala eruge tibage buddhi salamatun hunnane ende ibn masud vidalwa kiketa ehmejjat timan kalifanu hamaje safa ebami huga nafsa de tere gon ituba kalifanu nafsa de tere gon ituba e sahabin ke ebami hunge amultan hisab korwa bege kalo emhum bala eduga kuruni kiha warge he amaletto ere nidan oshoto kurin bala ebam amille ebam hisab ko wazan kore
kama aharunnak efade kantaka nukurve aharunnak ta'abud fash kantaka munkarataka laluge zinetaka mehbos alukama gotum mesara madu minvaren aharunna mekurve aharunga halat kina aharunnak iblis kala yagin kam udevene kabuluga aharunna vegen dane uto aharunna ek kurvene kam nukurvene kam yagin kam nei eki aharunga amolta aharunga hisabe nukurve aharunga faafa gitlefe baawai barwane nuniyam sawabu gitlefe baawai barwane eves aharunnak enge kanne hemawatiki zabani malaikatu wargada hakimun faden ene aswal kurwane wargada hakim faden swal kurwane mar rabbuka kale kalaki kobahiye ena bunane huri hitame bodu kama tibanne kannege ehendu ebami hunga atugawa ida malaikatun atugawa guruzakum e mayitaga ga jahale wene kamuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurwane ege barudan rasulullah hadis kurwane e guruzuge ebe kolon engula guruzuge barudanaki e guruzu bimmatiga baawasa kamuga wananama moli juriha jinninna insim wegen ufulan unu kamuga snufulen subhanallah egen insana gaga jahaleve duho insana wegen da getti ahun insas kolla haddiya mushabbimuga diya wadegen dani insana haddiya mushabwadegen dani ehindu anakkasena marumenwe anakkasena sual kurwen da rasulullah sallallahu alaihi wasallam behegutum sual kurwene ena kannege nuni ena buna timna buna ne hemi musbun echke yadete ene kannege ne buna ehindu wati ekam mesene am gadfada asab ehindu allah subhanahu wa taala nida ibawane timan allah ala dogu bunafiye ena gaadaruga alifan rokurashe ena gaadaruga alifan rokurashe rokon ena kabuluga azabta am nida ibawane ehendu furtmanun ena ya dakkale wene sorgiya dimalun doren hulwala sorga dakkale wene ehendu ena fennana sorgege riti manzara ataga koru taka hora lenun taka gandur taka me huriya taka fenigen dane ehendu ena ta shawgori wendane ehendu e doru lappale wa malaikatun dannawane nikam bayala ashe allah subhanahu wa taala efada mativre nimatu kun etibati mahrum kurbi khalen hultanake miye kiya narakya dimalun ena dima doren hulwala wene tengene kommidu kus narakaga alifanuge hunu waena annane ene fenna jamaltu kandraatike fadenge ege ebbe anebben andamun data narakaga ebbe anebbe andamun datan fennan kawwaluge me azab enaga maccan as dihidane ehindu zabane malahu dimu bin ene ya muhatabuka bunane e insanai kale bimuga woni bodaka matige kale kan nege heye kale timanna burakrimati ulungu timanna gaate timanna abba ar forwa hisaban annan jihena kamati ba kan nege heye miedu man timanna ga addar huefe kale salam qur'an ka ko heye kale duniya mati ga oni bimati hinga oni bodaka mati kale maru sakku ga mati ge adi kale irad ku jedin teduwanu sakku ga mati ge ehendu bin defratun asena sandog defraena ga ayokashi ga defratun fittamon go seenaage efaraatu ari kashi kari ana farata mihin nukumege hingejjam daande fittaayana kamuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kuna ekale faanuga apple waatuge engilta feekurwa kanayatuge engil furtako ekale faanu engil furtako mihin koppa lahamin e ishara ko dakkawadani mayita kabuluga wegen daane goy kawwalu fitamon as efaraat kahita ana farata nukum ekene ma ekene ena puri bodu plane taka ena ali bodu ganduwara ena bankuga account kuri huriha faasa taka mige evve faadaye nukurane ena ge daringe kibekum faadaye nukuri ena ge ambinge kibekum faadaye nukuri ena ge mabe fan kibekum faadaye nukuri hama ena kuri amalakum faadaye qur'ani ena miduni matiga ena if mudatan allahumma ga heda kollinama rang darinna rangaw tarbiyata dinnama oni mabe fan heko kandata kurinama ena ekamuga sawab kawwaluga afune ekamen ena nukun ena hen hore kulli ekan ena kariya malqal mahata suttuni ena ek bunana bahennege enage basuttije karutere go adu fiwa hen adenne ehindu ena tawbawana fursada nudi malqal mawta enage furana jahagene gendi ehindu bayaku asena nagagene gengos ena hinawa kafunko kasna maaduko sando kallange sahara gawlu timaga mihum seenaga pahatun romunga astindu hen ha mudatu bandenga ba mihun roye hitama kuri ege foga enaga matin handana pesne ena ekene ma ekene kawwal gon terega azabu ga mion nanti ena ya kuduminu he duwa kollana mi haku snui
ekam ena eduhun hitan arane ena he amalu kurinama kiharangal wiseye timannage mudalum mistakunnan heda kolinama kiharangal wiseye timanna qur'anu ge echi fahombe e dana ya eggotan amal kurinama kiha timanna kiharangal wiseye rasulullah sallallahu alaihi wasallam engi gota timanna بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى